I zdravo ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ću pokazati šta sam novo dodao u moj Lego grad. Htjela sam da snimim ovaj video 1. marta, ali onda je bio mom tati rođendan, a danas ga slavimo, tako da kod mene su moj nerođeni brat Nikola i moja nerođena sestra Jeca. A sada će da nešto kaže Jeca. I ćao ljudi, dobrodošli u naš novi video. Hoću da dobijemo 48 lajkova za ovo. Vidite koliko Mihajlo ima Lego gradova, puno ovih autića, ova zgrada, ovih tako što je sve stvarčice. Jako mi se sviđa, tako da morate obavezno da lajkujete i komentarišete. Volim vas sve! A sada ću vam pokažem šta sam novo dodao. Znači kao što vidite ovdje se sad nalazi puno ljudi, više nema tako malo. Onda završio sam autobusku stanicu, jedino ovdje fali kocka, vidite. Onda ovdje snimaju show. I u tom showu ovaj lik mora da ide brzinom 350 km/h i da preživi ovako, da krene i da preživi. Onda ovdje imamo najnoviji Lego set, sladoledni kamion. I tu imamo sladoledni kamion jednog dečaka koji kupuje, vozi skateboard i kupuje sladoled. I ono što bi vam hteo pokazati je nova mini figura. To je figura gradonačelnika. To je najnoviji gradonačelnik Lego grada. I to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se video sviđa, lajkujte i zapratite me. Ja sam Nikola, nerođeni brat. Mihajlo je moj nerođeni brat Mihajlo. Idite tamo. Što može